Di antara janji-janji Allah yang merupakan janji Allah kepada makhluknya ataupun kepada kita manusia, pertama sekali tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, janji Allah yang pertama ialah Quran sebut dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu. Ini janji Allah yang pertama. Kedua, kalau kita lihat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kata Allah Ta'ala, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat kepada kamu. Tapi kata Allah, "Wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan jika pula kamu kufur, kata Allah, azab itu sangat pedih. Ini janji Allah Ta'ala yang kedua. Yang ketiga, Allah sebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Quran kata, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kamu telah berfirman, kata Allah, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Ini tuan-tuan janji Allah yang ketiga. Dan yang keempat, dalam surah Al-Anfal ayat 33, Quran kata, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya, dan Allah tidak akan azab. Allah tidak akan hukum atau azab kepada mereka, sedangkan mereka itu katalah orang yang masih beristighfar ataupun mereka ni minta ampun kepada Allah SWT. Ini dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Dan dalam surah Yunus ayat yang ke-25, Allah Ta'ala mengatakan, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Ta'ala menyuruh kepada hamba-Nya, masuklah kamu semua ke dalam rumah atau tempat kediaman yang sejahtera, yang selamat. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah akan beri petunjuk kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Ini tuan-tuan 5 janji Allah dalam Al-Quran. Cuma apa saya nak kata, Allah ni Tuhan yang tidak pernah memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah mungkir janji. Yang mungkir janji siapa, Pak Din? Siapa yang mungkir janji? Yang mungkir janji kita manusia. Allah tidak pernah mungkir janji. Tapi kita manusia, makhluk manusia sentiasa mungkir janji. Kita berdusta dan kita menipu dan seumpama. Tapi Allah tak pernah mungkir janji.